And all the time. Nimesikia tunaongea Kiswahili, nastaki kuongea Sheng. Kwa hivyo mimi tuongee ile lugha ambayo naelewa vizuri. Alafu tuongea just about 2 minutes ile ya kulipa bills zangu za Kavagara, sitaongea sana. Na wabere nikoya na pole, itanaya na pole, mheshimiwa tugateriothe, na mheshimiwa Meguko, ageniothe Meguko na kamiti no, na of course our shiro here. Yambe yani pole shiakwa ashia Media Max na Kameme FM kune kuogorago yudo wageni ambao wamekuja itawa mudhani wa Kiroba na Demonku. This guy corona una modo ni no wethekera akujio orore mwega niko kana tigo alia nyendete Jesu toro ni mwega kwa kere nenda kuria kana kuna journalists wote, radio presenters, content creators, sema tu Inoro, Shoro, Musiebe, KBC. Kuna demoja wa pale Citizen. That's to Kegosho, Pamusho wa Kenyali, MC, wote and all the content lead, wote ama content creators, si tunaita leads. Thank you so much. Have a seat. Nimaruti thawira mwega muno ya kueneza hii story. Sometimes tukiblanda kidogo si kutaka ni kujipata tu, ni type tu za admins. Kwa hivyo kama kuna mahali tumewakosea elder ukiongea nilikuwa nimenyamaza kabisa. Kama kuna mahali content creators walifanya kitu, tumeapologize. Sisi wote ni content. Shaine content, gutagana ni content, online digital ciothe. Koguo ngikorohera ndu turamukararire nitwahoya muhera athiaga muri ona ithuri muno tuhama metha iguru. Koguo poleni sana. No muangalie 90% ambao tumefanya mzuri, the positive ones, tusiangalie the negative ones. Nikipeana pole zangu Ben Githai heka murigoto gutumitwo ni the former president of the Republic of Kenya, ndimwetaga Ishauriwa kana Kababa na mwamaka mweta Uhuru wa Kenyatta na he magindira igwire he na no mega ona kenia shakaite na family no ya Betty Bayo na gatumana na 1 million Kenya shillings. Ekaishi ngishikuongererwo Ben Githai ni akuheto ndio kana gukinyagia hau aria hashimu kwenda jui. All right, thank you for the opportunity. Nidero kundu gugu kwenda heshimiwa na koreona heshimiwa no wega ku appreciate our colleague Dauga Tangathi ndona kiuga wi mutangathi no wega na kino mutangathi witu wa Kameme Kayuka mwingi mambo ni appreciate the waheshimiwa ambao wako huku. Tuko na mheshimiwa Sobinga, thank you Ali Kemwe, tuna mheshimiwa Paul Weganjo, tuna mheshimiwa Bae na Dari Kihau, nigwita mheshimiwa waziri egg yato una yidu the radio netwire ya itube kota ya bendete mheshimiwa Sobinga. Thank you so much. Bwana asifiwe. Reverend wetu Angojiri na Shiro na Rataito na chairman akema kiothe kile kiratongoria horo wa mwana witu Betty Bayo ndarera birabi ciakwa muno kuri family na ndothe ni undu wa kwehererwo ni murata witu mwini murata wakwa Betty Bayo. Nijitaga Sofinga wa Bibiana na ndiracaka ya Betty ta mwana murata wakwa nguririkanagia Ben Githai rimwe twathiaga kundu gwitagwo Sopiri na tugikuana na mwana kiwetagwo Bahati na ciugo ciria Betty anjirire no cio ndiraririkanaga tondu mundu aririkanaga kiria atia erirwo. Anjirire Ngai ndahuthagira mbia, akinjira Ngai ndahuthagira mbia ndimuhoyage ni ariheaga, akinjira Ngai ndahuthagira ngari hoyage Ngai ngari na ni ariheaga ngari. Ugo niguo tuhunjirie na mundu gwitwo Bahati
na thiri agituheaga uhoro na witukio wake urari ucio watu gutiri undu tangihoteka so ni kana twendete na riria ngi twainaga na muigai endagia CD na guoko na koguo no njitikia ati Ngai ni akinyagia mundu hau na ni ndikwenda kuongerera maundu maingi ngoragwo ndi coordinator wa kiama kia DCP guku gwitu Kiambu Ngai amurathime twina inyuĩ tukiumagaria murata witu Betty Baya. So mheshimiwa Waiganja ya matigo Ngai amwomererie muno makiria na mahinya na nitui Ngai uria mahoyaga niwe gukorwo ari nao matuko-ini mothe Ngai amurathime niguheana ciakwa Asha What you can share from family in on number 072056 No, para con Cecilia. No, para con Cecilia. Que ni taranga corona. Que gukire na baba sa. Ande pane da mu ikire da. Okay, mwana ke wa madi ore kora ko limwega ri 0560 892 wow nani ata na kumwe kore wa ida kawa jeni wana kama ni na Elija wa rogo ni atuhe 20,000 thank you so much thank you haya ndio tuna mundu myoki Baby makiama na kia moyo e Sara tore tegore Baby wakai wakwae Mwango na kelegele loe For us Ando ni matia kuikara memenete Tuamenuna tuanyororio social media Tukeagira handu Wakomenterwa oru ni modu Ukeaga hari ore Let me tell you my brother Karaja Turi ya gai munene Tigai kwemena As we wait for the coming of Jesus Ikarai moya aterere Jesu daragira alia mahujagia Jesu daragira alia marikanitha ine Jesu daragira alia moe kaime Jesu daragira alia odemente kepie Jesu Christo And this is a gathering of believers no humility, ladies and gentlemen, as a gathering of believers. Haliametheketia Jesu. Mwadhani ya roho su. Nito ikekea. Dakika itano. Dakika itano akikurikia dareki ya leo. Baby makiama na kia moyo e. Baby wakai wakwae Mwango na kelegele loe Baby makiama na kia moyo e Toronyo tore tegore Niushangai Jete ketie Nika kweonera na maidoma kwa Neforuri Maria me moyo e Toro ya kwegere kuoteka Nani kukumo sana gotogerie Weche umoru iliworo kwa e Modo ibara ya kwa naitare oe Monete yote dagai hakiga Abayotigire hau Nikolito, our Betty is gone. Yes. Nikolito, she's not there.